Matthai bung som ni le kuk Jesu tha som na huan hi chi ahong hi a Jesun wai thu teng teng again hit in anung zui te kyang a nini nung chiang in paikan an kwang luina ahong om ding chi na thei wa mi hing tapa kil den ding in aman sak ding u achi hi huailai in siam pulian pen kayafa achi u huang sung a siam pulian te le van tang upate aki khom u hi Jesu khema mata hi lup theina ding un akikum uhi hima ale an kwang lui ni in hi keile huchilo in zo van tang laka buaina ahong piang khading achi uhi bethani khwa Jesu thaunil na bethani khwa a mi phak Simon ina Jesu a omlai in nume khat alabaster bom a thau gimlim mantam atoi in akianga ahong pai a an a lai in alu a asung hi hima le nung zui ten huai amu un a he wa bangzia ka hi chi bang a hi mang thang mok mok a hi a hiai thau man tam tam pi a zuwa ka mi zong te kyang a piak thei a hi nga la a chi u hi Jesun huai a thei in a kyang wa bangzia ka nu me hi buain hi wa katung a thil hoi tak a hi mi zong te tang to na kyang wa om a hi ke hiam kebel tang to na kyang wa om ka hi ke hi hiai thau gimlim kasam kasa a asun vui ding a hon bol ding in a hi chi tak takin ka hon hil a hi khovel teng teng a koya leng hiai tan chin hoi again na pe wa hiai nu mei thil hi leng ama thei ge na ding in again zel ding a chi hi Judas is a great mon hoi lo na huai nung in som leni te laka mi khat Judas Iscariot achi u siam pulian te kyanga a ho a aman hon man sakleng bang na hon peding wa achi hi huchi in dangka som thum abuk sakta u hi huai nung sia zuaw sana mat sakna ding hunlem azong ta hi paikan an kwang na huan tang ho silngo so lo ani masapen in Jesu kyanga anung zui te ahong wa paikan an kwang nek na ding koi lai a hon bol sakle ung na uta achi uhi aman khopia kwa hiam kyang a ho unla a kyang a sin sakpan ka hun anaita a na ina nung zuite to paikan an kwang ka dingu achi vachi un achi hi Jesun a kyang wa achi bang uin nung zuiten a hi wa paikan an kwang abol ta uhi huai ni taklam in nung zui som leni te to an a uhi an anek lai un aman chi tak takin ka hon hil a hi nalakwa mi khat in ke a hon man sak ding achi hi huchi in alung khamma ma wa akyanga topa ki ka hi mo achi chia tu hi aman an kwang hon sak pi so hon sok pi pa nge in ke hon zo san in hon man sak ding achi hi mi hing tapa tan chin gel agel bang un apai ding hi himale mi hing tapa mat sak man sak ding pa tung agikhi huai mi pa zo piang kele ama ading in ahoi zo ding chi in adong hi huan aman sak ding pa Judas in ahodonga heutupa ke kahi mo achi hi aman akyanga hi achi hi nitak an kuang nanung huan an anek lai un Jesun tang ho ala a vual azol hitin abal kham a nung zuite kyang a apia a la un la ne un hiai kapumpi a hi achi hi huai zo in no aleng ala a kipa thu again hit in akyang wa apia a nafikun donun hiai kasisana thu hun thak helna te ngai dam na dia mi tam pi a dia pot ding a hi himale ka hun hil a hi ke kapa gam ano te to athak kadon ni atun ma se atu ban grab gui ga tui kadon non ta ke ding achi hi huan la asak zo un apot wa olive ta nga apai ta u hi Jesun nungzui te tai sanding thu again khol Jesun amau kyanga tu zan chiang in navekun katung thu a lungkia in nahon tai sanvek dingu belam chingpa kazep ding a belam honte adal dingu chi gelbang in himale katho no nung in Galilee gam a namawa kapai ding achi Peterin akyanga avekun natung thu a lungkia in omma le u keizo lungkia in ka om ke hial ding chi na dong hi Jesu ne kyanga chi tak takin ka hon hil a hi tu zan in a khuan ma in thumve na hon ki thei mo bol ding achi hi Peterin akyanga
nasi na a leng sisam ding hima leng kahon kit hei khmo bol ke di al ding achi a huchi bang ma in nungzui ten leng achi chia tu hi jesu get semani huana huai zo in amau to mun khat get semani achi u atungwa anungzui te kyanga apam a kava thum kalin hiya na tu un achi hi Peter le Zebedai tapa ani ni api a alung kham in ahong mangbang ma ta hi huan akiangwa ka kha alung kham ma a si na khop hial a hi a hiai a om un la hon ven pi un achi hi neu kha in malam a avapai izek a bok khopin pa o a hi thei le hiai no in hon pel ma he hen hima le ke thu hiloin nang thu hi zo hen achi hi ai chin athum hi huan nung zuite kyanga ahong paya amaute I mu in ahong mu a Peter kyanga no da kal khat lel leng hon ha pi zolo na hi u mo khem na a na lu lo na ding un giging gi ge in thum un kha in zo anga pa sabel a hat ke achi hi ni ve na a avapai a athum no na kapa o kadon lo a hiai no in ahon pel thei keile nang thu hi hen achi hi ahong pai no na amaute I mu in amunon hi ai mut u aswa ma siakin huan apai san no na athum ve na again ngei gen in athum ve athum non hi huai khitin nungzuite kyanga ahong pai non a akyangwa na I mu lai u mo natol ngalai u mo ngai di u ahun ahong tungta mihialte khut a mihing tapa khot hit ahita tho un la pai ni endi u hon man sak ding pa ahong nai ta achi hi jesu matna huan again lai ma in juda som le ni lakami khat siam pulian te le laigel mi te le upate kyang a kipan mi pi tampi tak le nam saw le het buk to ahong tung hi aman sak ding pan chem te na ding a hil khol sip a kato pen ama naman ding u chi in huchi in jesu avanai a chibai heu tu pa chin atopi jesu na kyanga lom na hon na hong nangon hi in nahong nangon hi in achi hi huai takin jesu alen a wa amanta wa huan ngai di jesu ompi te laga hadin a khut zan hia in anam saw adokhia a siampu lian pen sikha aban a abil aban hiak sakhi hima le jesu na kyanga nanam saw koina a koinonin nam saw pen anaw sam pe pan pe ma nam saw ma in asiding zakin kapa ngien leng angel sangguk mun som le ni hon sol pa ding a hi ngien theilo in na hon ngai to wa hia hima le ngien leng bang chi in a hia lai siang tho in hi chi bang a hong om ding a chi te atang tun thei ding a chi hi white lai takin jesun mi pi te kyanga nam sau te headbook te toy in suam hat man ding bang in ka keima manding a hongpot na hiu mo tempula ni teng in thuhil in katu a na hon man ngal ke u hima le azol ni lai siang tho thu te atun kim nadia hiai teng hong tung ta eve achi hi huchi nung zui teng in ama anusiawa atai mangta ui siampulian pen maya jesu dinna jesu manten siampulian pen kayafa ina halai gel mi tele upate om khom na ama apita uhi himale peterin agam lataka siampulian pen huang sung tan in ama azui in ava luta atop na tan theiding in sikha telaka ava tu hi ama ahi lup theina ding un siampulian tele vai hom te teng in jesu hek na ding azong uhi theipi taklo tampi to hong pai ma le u ngo na ding bangma amu thei ke uhi aden chiang in mi ni ahong pai wa hiai pa temple hi sia a ni thum sung a lam non thei ka hi
achi hi hujin siang pulian pen ading to a kyanga abangma adong loading mo hiaite hon heng na bang chidana hiya achi hi jesun bel adai di de jesu bel adai di de hi wan siang pulian pen in akyanga pathian hing min in ka hon ngen hi Chris pathian tapa na hi hiya hon hil in achi hi jesu na kyanga hi e hima le ka hon hil a hi tunung chang in mi hing tapa thil hi theina taklam a tu a van maybe tung a hong pai na mu ding u achi hi huan siam pulian pen in apon sil abot ke ka pathian against ta e theipi dang bang ikiphamo non dia ngai di u pathian against sia dan tu in nazata u bang chi na sa wa achi hi amauten sita ka hi chi na dong hi huan amaya achil aphi wa atum wa khen khat in a khut pek a khut pek wa bang in nang Chris kwa ahia hon tum hon hil in achi uhi Peter in Jesu akithei mo Jesu ki thei mo bol vai hom na huang sung polama Peter atu a nungang no khat akianga ahong pai a nang leng galili gama mi Jesu kyanga omna hi ve achi hi aman bel na thugen ka thei ke chi in avek wa ma a akithei mo bol hi huan in lima apot takin nungak dang in ama amu a huaya omte kyanga hiai mi Nazareth Jesu kyanga ompa ahi achi hi Peter akichiama huai mi pa ka thei kha ke chi in akithei mo bol non hi huan so lo nungin akyanga dingten Peter kyanga nangleng alakwa mi na hi vo oi na pau a akithei achi hi aman bel huai mi pa ka thei kha ke chi in a ham sia kilo in akichiam ta hi huchi in a ka khuang pa ngal hi huan Peter in Jesu a khwan ma in nang thum Jesun a khwan ma in nang thum ve na hon ki thei mo bol ding chi a akyang a athugen a phokhia a apot khia a akaphup hi